Nomati constituency along Orunodoi 3.0 occurring in Rasing Inghi Auditorium Hall along Kangpu. Abarim KSA claim Bang Rabindra Rongpi MLA Kilik along Chepate Dunji Aphan Kachisik. Daithor Muniram Langne Auditorium Hall along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarmari Dengpen Orunodoi 3.0 online pen Kangpu pon along EM Richard Tokbi Kachitongdun. Kecheng Siapong Nilip along Rat Kaching Rumamai Kepado Ponji. All Assam Open Rapid Chess Tournament dong mukakalong ke Pamanpon. Pini ada pabirta long pen kado kabya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini ada pabirta juitha. Nomati constituency along Orunodoi 3.0 occurring in Rasing Inghi Auditorium Hall along Kangpu. Therepo ni phai capsuri hini renkor trok arni Orunodoi 3.0 Kangpu ponalong Lamarjan Kilang Amayalong Nomati constituency pentame occurring in Rasing Inghi Auditorium Hall along Bangsuri ke Thomra Pharo Phososea Bangphua Tumaphan Nomati penamen Chethaponsi Orunodoi 3.0 Kangpu ponalong online pen Lamarjan Kilang pon pedo ponsi Ningkarong Chipi pon Bangso Orunodoi 3.0 Kangpu pon lam arjan kilangdun amayalong KACEM Retesing Hila Pendenarong Town Committee Chairman Pradebingti Nomati VDC Chairman Britain Mahela Pencheng Lok BJP Asong Klem Bangpu Bangphiatum Chitongdun si Ningarong Chipi pon abirta nilitum Pherangke Denarong Pen Rajibe Nangpale আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে নিৰ্বাচন আহি আছে নানা ধৰণৰ কথা আপোনালোকক কোৱা মানুহ থাকিব কিন্তু আপোনালোকে মামাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকক আপোনালোকক কোনো অসমৰ আই মাতৃ বুলি নহয় আমাৰ নমাটি আই মাতৃৰ কাৰণে কোনো দিগদাৰ কৰিব নহয় আৰু যদি দিগদাৰ কৰে মামাৰ সেনাপতি হিচাপে আমি আছো মামা ল'ৰা মামাৰ ভতিজা হিচাপে আছে আৰু সকলোৰ লগত আমি মিলি কাম কৰি যিসকল দুষ্টকাৰীবিলাকক আমি আমাৰ নমাটি অঞ্চলৰ পৰা কেনেকৈ থাকিব লাগে আমি এটাই আপোনালোকে চিন্তা আজি যেনেকাৰ জিলাৰ পৰা ৰাজ্যিকৰ পৰা যেনেকৈ আদেশ দিছে আমি ইয়াত পালন কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় মহিলাসকলে আহিছে আৰু যিকেইজন মহিলা আহিছে আজি তেওঁলোকে যোনটো ৰাখি আজি একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈছে সেইকাৰণে মই নমতি সমষ্টি হৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোৰ যি মহিলাসকলে যি ফূৰ্তি আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে আহিবলগীয়া দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেওঁলোকে মৰম দি আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু নিশ্চয় আহিবলগীয়া দিনত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক আমি এই নমাটি সমষ্টিৰ মহিলাসকলে সদায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত থাকিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি অন্তৰ খোলাকৈ কৈছে যে আহিবলগীয়া দিনত নিৰ্বাচনে হওক যিয়ে নহওক সদায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত থাকিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে 3,554 বেনিফিচিয়াৰিছে 9,000 টকাৰ আজি লাভৱান হৈছে আৰু নিশ্চয় আৰু কেইজনমান নোপোৱাবিলাকো আছে আজি তেওঁলোকৰ লগতো নিৰ্বাচন শেষ হ'লে মই আজি সকলোৰে ওচৰতে কথা দিছে যে মই নিজে ফৰ্মটো যাম আৰু ফিল আপ কৰিব যাম লগতে ঘৰে ঘৰে যাম লগতে মোৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ PSৰ বুথ কমিটি লেভেলৰ লিডাৰসকলৰ লগত আৰু মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত সকলোৱে আমি মিলিজুলি কাম কৰিম আৰু নিশ্চয় যিকেইজন মহিলা নোপোৱাবিলাকো তেওঁলোকেও পাব বুলি মই আজি কথা দি আছোঁ হেমন্ত মামাক নিশ্চয় ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতে যাতে জয়যুক্ত কৰিব পাৰে ইমানে আমাৰ কামনা প্ৰথমত আপোনালোকে 9,000 পোৱাটো আপোনালোকে কি বিচাৰে কি কিনিব কামত লগাম আধা কামত লগাম হয় আনন্দিত হৈছেনে আনন্দিত
nonang ke leji MLA khili ka long prek jam aracharya song atum ka chepate dunjia bangphua bangphia men ke klang aphai nang klang bom ason sik dolo la so por hut ko mat si ki thur dunji ma kopia song pen ma la pen ko nat pen ma la pen kopia pot si ki thur dun ma la he phuthak social media long ke klang aphai nang ke klang ka chi jeng ron ason sik do Karbi Anglong along Racharya song ke klang dong laki BJP, CONG, APHLC, ASD siatum henlo la soang bong pen non MLA kilik nang te bok bom aporahut methang Racharya song atum MLA ki thur dunji mate kachedan dunji aphan amen chepaklang bom lo Visual photos Ratan plus Agustin plus JI Lason si Lapu Karbi lo Charlia song mate KSA long claim barim Rabindra rongpi alang lisatame non kewang GMLA kili ka long lakha pharoi sira sirke Hauraghat LAC long pen kili ka chipate dunji aphan Rada hong jaya long chipaklang tanglo alang li pen ke pachini pon thu atengke independent mate song we pen ki thur dunji aphan si ka chisik puta chethan pon kili ki thur dun po po lamthe Rongpia sang ho pen ke pachini pon atengke non ke do bom MLA atum ke Karbia khai akar I ka chini ji kali meklang no asai si chini chot lasi ili Karbia khai akisung alam the non antas Assam sarkar along le dun direct lo RD nang pi thek thedat lo puta jongpon lasi latuma phaning ke the athai ave lasi nili ke wangji MLA kili ka long arjab dun pen Karbia khai ase angtong Assam sarkar along ke pali dun ji aphansi chisik nang koklo Nili kedam tanga hut anta khaya pharman kache song pen aphi chiroi re khaya pharman kache song isi pen isi kichun ang theksi theklong pen hempre ka pharman kache song pen batai capso se phatek janglo lasi nili kache pindak alam thekali nili ta karbia o kavi lasi khaya phansi karjap lapen khay anok be lasi non apor kado kave kache lar pen kedo kenang sot lapen kache lar ang theka phan non MLA kili ka phan bangphu bangphi kang wai dun henlo pusi rongpia sang ho pen ning jepon Pini Karbi Anglong sung piglo sung ani sung dala pena para ke sung ke nili ke thekdam long elo sung pig hangjang lo sila sona paraut pini Karbi Anglong ra pan is alternative basa kimi pakeme is a hope na kha ki pi par mangke se ke nang sol asin nili lana ki sung ke boy ngong westame nili karjap ji pan se nili bori lo nili ase ang tong ji pa do ji pan se pini nili non la so election long pen nili karjap punji pur nili mathal se sitame ili tum isto akema jito to for implement nahi ba break nahi bana achun ja sela so pachu nahi dola ase nili khelo nili arjap klub nili mena chipin da kali nili inut khai ise anok be so se nili da Karbi Anglong karjap la se kado hobe non ra Karbi Anglong ra to ansitabe non la so por ba ke tetan so non ke bang election ke decision enan ko etung ko puma ke doji long ri long pat etung long le phelang ke jora phandon na tum support jiba mare matang te long le phelang long ri long pat ke reng nang ji pu ka che so to ma se pini ratum support nei nangli ma ba no vote ke jogi pini decision and make na ko lasi democracy long ke non election se baja da decision da copy ma ning ke ang ke throw ballot along pen vote ke job se ning yang ke ba klang na ko empre HD department Assam government ko ba we boda itum thur pak se ala tum pache withdraw nang ko lo asa da si forest along ore hawa sarban thane nei de itum je song pathan nong le der lo asa na PGR ke se song da pini ji chun di dong dok lo non court pen that man clear ang dang pino aso eviction hong ja pa la court order nang le lo la tan tu pang dak le non teachers recruitment long da non itum je ran mom la se nili ke hakomen ar chap tip hakomen nili ke ke phanok se karjap nili ladak nili compromise me pin nili hempre ka hota be nili batai cap sustain nili jela bjang bang There po ni phai capsuri hini reng kora trogar ni lakhain kora trok Dwarbagri MAC constituency under Daithor Muniram Langne auditorium holalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Arideng Orunodoi 3.0 online pen kangpu poralong EM Richard Tokbi kachitong dun
labang somai longka chitong dun lake KACEM Richard Togbi Duarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Duarbaguri BJP Mondol Committee President Amoron Terang Nili Block Chairman Sonjoy Teron Social Worker Harsing Hanse Duarbaguri BJP Mohila Morcha President Kache Singnar Pipen Cheng Loke Theki Dinga Tumpen Chitong Dun Rinti Lapenon ke Urunodoi 3.0 beneficiary atumaphan 9,000 atangka si Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma thapi ponlo Lasila ke BJP Sarkar pensi thapi ponlo puta ningje pon Lasi ke wangji MLA election sahut ke BJP party aphanle vote jogla prapa hai thura puthot rice sugar salt dali la pen m oil 1 liter pipon thupo pusi EM Richard Togbi pen rada theng no tham pon Lapen ningkan kang thim ke soki un eki thi ke jang admission ahut EM Richard Togbi kerap ke pajer ponapot Duarbaguri aratum archo pon rinti Lapen Duarbaguri pen EM ke longdun IEM ta do olo setame lapuson kerap ke pajer pon abang phuke la inut vet lang puta cherok tokara ratum pen chethan pon rinti Kevangji Surihini Rengkora Troxy Council Election sahut ke puthot che hai thuji pusi EM ang hoi che longdun thuji puta che roktok arara tumpen ningje ponrinti an chotakali si Urunodoi 3.0 ke longdun beneficiary tum setami ning arong pikpik anlo pen puthot BJP party aphan vote jok thusi pa hai dun thu vekji puta ningje ponrinti pen ke kijut sia porahut Duarbaguri BJP Mondol President Amoron Terang pen Japon linsi Bharat Mata ki jai pui slogan hang ponsi mesen pen mai pajut pon Duarbaguri Dolamara Rangsina be nangkelo berta Uditiram Holalo Arunodoi 3.0 Overall Assam Itum Kachinghon Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam penalang di pen launching a program lo ini Arunodoi scheme 39.7 lakhs atumaphan PD 9,000 atangka non account katogawe long same pini penke non minute kep prepo apia parante long account non sithap lap lake kiwang arniyan pen same 850 pen nang pangcheng ponsi suri si pen nang pangcheng ponsi 1250 non ke lakwa lote e phongwet si suri sir kep kipi ke lason ke Mohila tumafan injir marli tumafan pae tumafan aman peng kipi pon ke lason ke abilang pen theglong lela nasi lason a government ke claim kipi kira pon ke itum Bharatiya Janata Party ke mission banajo itum a prime minister ke mission banajo si itumafan sangaki joy ini anda pipon bomno lasologot si itum pan dali inti sini haroi sier atangka pen ang tumafan pachunam ten akijoy ating son si pipon lo non ke jong si ke wang ni BJP government ke hailo napen highway napen Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister man vekji ke malo ponte jang tu dali inti napen sini la sang la antame akejoy pensipi ponko asuni belek dopik ne antona asuni ke ne puintun telo askim do kaprek sarang tum thek ponlong lo nasi lake do ana atame tum BJP sarkar wangjet pensi lason manpeng kipipon mohila tumhan kanghon pon kipipon lason kirap ke thek ponlong le pila apose tum Dr. Himanta Biswa Sarma pan akirop ipajirlo Sugidam tangge suri kep self help group batum afana lang bang si nitung koson si suri kepen ansuse kabirti pen mande business align an pen kapachirap dunji ke claim dunji afansi tunili pari tikang seme pini ke la 9,000 bangke angtum aning ke ha hemalong pine ki sum duko mane ke school fees pi movedet mane ke auto tuition fees pi movedet hemalong ki sum duko pine do pone 9,000 paisa lang tu han account thamke la mohila bang phi bang aning ke hang kopima ahem tu na fan ka khotai fasi alang tu hanse abar sa tijak Theater teachers atuma fan alam theba ke non
already interviewing yet lo lapen non 14 ani ke labang ke graduate teacher lapen kone post graduate teacher ba non post graduate PGT pulo la PGT itu mapana bangke non 14 ani situ la lake tet kam recruitment kato kobe akan stani tum prabjin pen bori po jate je Samsung sepin pen itum laso recruitment drive along mission quality education ke wandi apasi mission abang pi longun po kusini ningthilo Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ka parlo Koilamatia Hawar Dhunira Mingtia rong Ameker Jiten rong pia hem achataya long there pocheklo ni phai kep arni anarlo por phai kep apor pen non kewang ji choki hola HS school open station long ke cheng sia phong nilip radamai pi ke pado ponji aphan mesen pen ke paman ponji aphan ka chingwai pontu non ke wangji there pocheklo ni phai kre ke thom arni ke cheng sia phong choki hela HS school open station long ke paman ponji laki nili pahawar karbi rong asara mai pen patir pi ponsi dhorom party chipu pe pin pen karbi anglong district long inkora tro constituency karbi radatum kaching room pet pen methang long le phelang adu e hoi alam ki ke che ke bea khayatum karbi khaya long le phelang ki thi paruhum asai lapen kapre akisung pen chepa jogji aphan radamai pi pedo ponpo laso hut komatnia political party atum phanle kelang selet ke berji aphan kali none phong nili pahawara long ason akisung ka chitong nang pen chepa jogji aphan si labang so mai pi pedo ponji pusi pherang ke atheng no nili pahawar karbi rong asara mai amai phu rajterona hin pen klarda kalam the thanpon Laso mai long ka chitong dun karbi rong asara mai Koilamatia ro mai phu dakiram rong hang kongchun bang rasing signar rong thongkep social rong asara tum lapen hapu ke 80 SS80 ripia mai phu Samson ingti nilip constituency mai phu Jiten rong pi lapen ke ongdung me thang long le phelang ka chinghon arat abang phua bang phiatum chitong dun Hapu ke 80 SS80 ripia mai phu Samson ingti ka ningje pon ke methang karbi penang anatum ke long le pata epak tawe bonda ke che ke bia khaya tum ke edon pen anutina men pen epak pak media long le aparta do tangte long le phelang hem phu ke komat loposi karju pon pe do pon thu Laswar ni ongdung pen chetong edji aphansi labang so ni lip hawar karbi rong asar amai ahin pen all karbi anglong karbi radatum anta nang chetong dun vek thapusi kachuning ri pedo pon so pangsi media porti de manta kropi perfect lo namatum ki bang po na thakse karbi anglong arat to ana konstame pangsi nang tumapan nitum ni lip karbi rong asar amai pen kardom pipizero kardom la sipini nilitum jasemet kaching room nang ko ka thege la lo kedam tang apora ho nilitum thaglong lo karbiang long kang ti long stame bang khaitum bang sotum kada aron repen long lenang cherai la posom situm thaglo asi non la por ke me hot se nilitum dak ni li balong kido kisung alam stame ke peklang unjia phan la pen la bang so puthak nitum nili bhawar long same mo phi la posom kisung se dia phan se nilitum non pen ke song ponjia phan la pen la bang so asai lang no mokhar da ron repen nang ke do to phan ka tharli nang ji la pen nilitum la dak non la karbiang autonomous council pen purthimia kema long le pata keron labang so potas tame nilitum phan nang ka thana teng pen kachenia teng pen nilitum arong tin arat tame nilitum pidun lo la pen apply dun lo tame non pata ke long bang ke non nilitum 100% ang bong pen 20-30% se long chop la posi nilitum labang so puthak tame nilitum dag nili phawar karbi tum ara bang ke long le pata long pen anji ko ya lam sipini nitum jaseme chingki than ponong la pen labang so mai long nilitum ke non ke bang jila ke bang ji thare pu ni phai cricket thomarni nilitum nilip choki hala chandra school open station long haladak nilitum rat amei pi ke pha pondo labang so mai long nilitum arsik jit pen nilitum dang nili pangkang lapen bokojan ang kang stame la poson aron ri pen nilitum karbiang long le phelang nang cherai la hai hui stame nilitum brabjin pen katharli ponji aphan labang so mai long
pini ka chathan pon kelalo mo la thare po ni phai cricket thomani bangke kadogo be karbiang longarat ke thegi ding tum ladak ali tum song chi pupe pin pen dhorom chi pupe pin pen nilitum dan nilip karbi rong sar me pen kachunung ri bangalalo nang litum stamela thare po cricket thomani bangke nang chetto don tha nang chettong don tha ilitum karbiang long arara ki sung bangke tum sung rapet lo posi lai ho ki sung bangke chi pe jok je bangke ilitum chetto nang ji cherap nang ji la pen ching ro vek nang ji la halo litum machak kong la posi nang litum ka dogo we phanta la non long le phelang cherai kom nang ji puka chi song song ja pu tum la pen arar tum an phasa me chuning rilo la sonak thak si la dak ilitum a party tin long ke do kachari pon la pen ke arat do ana tum stame la bang so mai long nang chetong non thara pen bidin sure nang pidon tha pusi nang tu aphan chuning ri pen pha pon lo la dak litum dhoromala ma belo ladak litum political party alam abelo la posin nang litum stame la bang so mai long ardi do jot penang chetong don ra ilitum karbia khai ta kisu akiduk kisung la pen long le phelang kacharai kom je phan litum bidisri chi pacholo nang la pen tum jakong chi pherang nang posin nang tu phan chuning rilo la pen nilitum la bang so mai ki ali komane personal jungjung of an against la pugali litum badua political party phanta ditum kilang rek kilang ai la posonawi setame ilitum party chipupe dhorom chipupe pin pen itum karbi dang pe karbi itum khai si la posi longri ki charai kom nang ji khai charai kom nang ji bangka kanang sot la posi nilitum nilip karbi rong sara mai pen patir pi ponsi non ke bagi threpo di khai cricket thomani bangke rada mai pi ladak nilip dat pokolilo ladak bukada dang kang or karbi ang long arak setame nang chito don vek tha posi nilitum hin pen chuning ri pen pha pollo adalo Dong Mukak Longkam Teron Auditorium Holalong Greater Dong Mukak Chess Association Pen Patir Pi Ponsi All Assam Open Rapid Chess Tournament Theria Chiklo ni Pioneer Cap Arani Arnisia Pharman ke Paman Ponalong Manpeng Aluhi Pen Kachitong Dun CEM Dr. Tuliram Ronghang Chitong Dun Pen Chess ke Patua Ning ke Dokatuma Phan Am So Se Chess ke Patua Nat Aning Parung Pon Labang So Chess ke Patu Ponalong Asamang Kangpi Silchar Lakhimpur ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট শিৱসাগৰ দাৰাং কামৰূপ মেট্ৰ' হোজাই নগাঁও বিজুলী যোৰহাট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পাংৰুমপেট ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰেপ লিপেন থেকসেৰ আতুম वांगसी পাথু পনলো বাং আংবং পেনকে চেংসি মাতে চেম্পিয়ন নং এ শিলচাৰ পেন ৰাহুল সৰাম সিং আদুনথু কাৰ্বি আংলং বকাজান পেন ৰিন্টু ব্ৰামা লা পেনকে থমানং এ ডিফু পেন থং তেৰন আতুম পেন ওপেন কেটেগৰিয়া লং বাং ক্ৰেপ হোৱাতুম নং এ চিপালং দুনলো Lapen under 7, 9, 11, 13, 15 category atuma phanta first, second anong AP pajir ponlo. Bangso ke pathua long aluhi sar poman pen ka chitong dun KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang along Greater Dong Mukak Chess Association satum Pinpur Melo kipidun ateng chiklo jon angbong chess board set phokep lapen chess clock phokep pipon popusi che chakpon dena rongpen Rajiv Bey nangkelo berta. ঘৰ ক'ত যোৰহাট যোৰহাট পৰা আহিছিলা কি নাম মই লংকাৰ পৰা আহিছো নগাঁও লংকা কি নাম মোৰ নাম ৰাঘৱ আগৰৱাল Greater Dong Mukak Chess Association tum Patir Pi Ponsi All Assam Chess Repeat Association Championship laso pinidak pati ponlo Arnisia Pharman lasi ladak laso chess kapathu ke mission lo aprang ako richo tum kapathu lo lage son si richo fan karnuji lahai gute angton la dake pil pen cheng lo sai pulo inau doji telong doji lahai fan pithi la ba phisi richo la pen lage montri fan la pithi la basi richo fan pithi laso gute khini laso akam ke aprang kan da mahabharat long pen cheng lo la pen ke aprang richo tum laso isi ka pathu isi asa yang deng lo ta lasi
the Greater Dogmuka Chess Association pen ka organize ko ningat long pen chorolo pen alang pin pura lo nang piating pen ni claim ponje phan cheklo jonong bong ni lamchak keng मैं पहली बार इस कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट पहली बार मैं खेल रहा हूँ और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत फ्रेंडली है, एवरीथिंग अच्छा लगा, खाना पीना सब कुछ एकदम, टूर्नामेंट स्पेशली बहुत अच्छा था, एकदम वेंटिलेशन अच्छा, बहुत अच्छा लगा खेल के। सिलचर से आया मैं 3 टाइम स्टेट चैंपियन हूँ ऑफिशियल 2016, 17 और 23 में। Therepo ni phai capsuri hini renkora trokarni Lakhiram Rongpi BJP senior leader kam Bokajan Prabharia hinpen methang hemalong pherangkia mai kang nipon Sonsi alangli pen ke jongpon atengke non ke wangji MLA election suri hini renkora troka pharman Bokajan LA pen Dr. Numal Momin aphan puthot MLA ticket pipon vekji aphan chuning ripon pedo Pinpur me alangli pen ke than pon atengke Bokajan LA pharman kedamtang ningkan phokep so se khili ga huche rabdon pen haide api komat MLA bangsi development scheme ke claim ke ong polote Dr. Numal Momin henlo pusi alangli pen than pon Aduntu Dr. Numal Momin aphan jongsi MLA ticket pipe dat pen komat ne anut kapre aphan pirong pulote hala so bang phua bang phi ko ansi development scheme claim thek jima ke ning thek long ave pusi alangli pen jongpon pipot ma pulote alangli Dr. Numal Momin ason thot Bokajan LA rat aphan kaching hon pini arni anta thek damlong lelang sonsi tower black topping paver block sand gravel ICDS JJM bridge scholarship patient treatment aphan tangka pen ke rap ke damtang MLA so claim bang avelang pusi alang lipen jongpon Aduntu Dr. Numal Momin ason ke tok lang ke thek muchot lapen ing tang kring ase ang tong ke a leader puthot MLA ticket nang P2 nang ji pusi BJP senior leader ahin pen BJP high command aphan ning aklong pen chuning ripon pedo Bokajan hanjang lang so pen Bisnu lekthe nang ke lobirta silam mangke non ke wangji MLA election kili solong bangke ilitum Bokajan LA 108 laso LA kili kalau bangke penangan political party tadui la pena bangke penangan a party tinong ta hoi tiket kecohang don tum bangke dui nasila songbong ben sidami nili la MLA kili gandeng buat alam mangke nili penangan MLA kili ba MLA laso ke cetong dun mangke nili mangke hala konstitusi nata impen inuda mondol bang presiden bangke ningkan sok penan par bangke klaim unil lagi konstitusi nat arona tenglo amason nili non nili pan bangke Bokajan along si Prabhari sa nangpi nasi klaim bom na nasi non election kili tak nangali lo nasi la song bom benili ki pukang tung garing jeng tu malah song lo isila mangke ke damtang MLA Rajan Timung dah colo Jogos Singh tidak colo Mon Singh Rongpi dah colo penambar kleng dung ing tidak MLA colo pen la so angbong pen ana bangke development ke claim ke theklong bangke non Dr. Mumin Dr. Numal Momin lo alang li hello development akam ke claim bangke nili ke theklong nilimon baguri non Bokajan non surupothar non la penang bong bangke borjang non Bokajan non ta penang na development bangke non Dr. Mumin ke claim sinili theklong lasi penamang bangke surupothar bikhiku nili ke surupothar homosti arlosi lokoglo sa surupothar homosti da nili aprang bangke MLA kopine development scheme ekler bini theklong le non ke theklong bangke penan surupothar nitum surupothar angbong lo towar ta penangan towar ki melong lo dolong ta penangan mese na bridge non long lo lasi non kacuning rikang tu malah hello Narendra Modi sar phanon la penan par bangke chief minister Hemonto Sharma sar non
state president lo Dilip Soike sarno peladak Karbi Anglong East Karbi Anglong president Roland Killing sarno kasi lasono development kiktem amonit fanangsi nilih magachuni dengan tu bangke je diket nang pipide lalong dan sosi jingthurpo lapena bangke isilam bangke BJP government bang detpen aprang suluk sodak kato kabe alam the budak kanta ngono bangke rada tum insam jin pensi dolong lo kam jam coklem long lo curi long lo colong lo lasi nona bangta puthot lapen bangke ladak aprang ke khai chabi dupi congress gor bangke kuki pen karbi dimasa pen karbi rengma pen karbi adibasi pen karbi lahai kecaru dopik sitamai BJP government ke bangpen bangke non lahai karu kecaru wipin pen hemisi ason dora pen nona bangke kaceng thura kamplem long MLA tum monili kado MLA amenta nili moningi lo lasila so MLA bong pen karbio somaratum assembly long pa secretariat office long chongdat long bangke non nili ka chini tengte numol mumin bangke bang troksine bang sirke bak apang non ka boring war saya ki pipon thek long lo la pon pa ni je chisikada po nili sopo phanmanda Dr. Mumin si alangli goreng awarasai assembly long pipon lo Tang tepini ada pabirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tro